Oltum alkıstar ardaynadılar. Ve öptük ayıların, ütüye hıttık güçlerin, alkıstar tınların ingerinden bulurdum. Doğuz kattık asta tolumanmagan kallan, tunarı sırttan turgura tuğustum. Tuzku! Ağlıp gülümlerden, Allah'a cebit arçılandın, dörür oğubuttur kölünden, sahab olan sandartın. Küye gel nuskal! Bir beye bit biyes bolan, tühülke bit kengetin, tüm sütüller güğünen, keler keşkil güstenin. Narın naskıl! Uran kaysağa omuk, yolloğ oluğut ustun, orta turu doytuğa çoğuna atıl uğrayttın. Jarılık! Yeğer sürak tebite iskeleni arıttın. Korsun sürak yolura kolabur kısırttın. Sargı! Kororun vıstar sühübüt konuğundan koyundun. Sıspay sellak sılgıbıt sığımından sırıstın. Koru! Uyku bıyan deleydin, unar kök çeçirekin, seri yeşilgilekin, barka baybıt yükseltin. Küye gel nuskal! Ve etten ürgür gülbedin. Allaraktan argır batın. Güçte sana kürttendin, günnah gülü veşkedin. Tuzku! Sandıbat sarkılak, sahab olan sandarım. Kehtibet keskillak, kihib olan kilbeyim. Oruy! Ve hetten üttü gayıların, ütüye hıttık güçlerin, alkıştağ tığınların ingerinden bulurdu. Genelliğin büyük bir mutlulukları çoğalmalı. Duraracı Aida Spiridonova.
Сәтелеген гылберилер, сонтарын культурадың онна айылдың салаячтыгарын Мария Васильевна Кабриянова. Үңүрүләр үтүмен күнне болуктун, она саха өрөбөй дөв саха сыртыртта сүсүлүн белейдир күннен идидистиги сөрөмөттен Dokvar oluşmu çoğun serkendi, Rumuz çaldadı, Sultanlığı kulturadı, onan kılın saltanadından istik dölünne ağabda bindiyenler bin gövülle. Bugün nasıl uy ayırmak kılınan mektiyelen odun Oğuz Uçugay örübü dövülülehtire değil, Musbakka vara duralardan Oğuz tenkiyi güveren, beldedir odun örübülü demekke, süz ki kamsıq diyen, kalıkta kamatçılar, biyoncu olanlar, üçü baydık süz sılın beleden kamanlar, hasın demir kölünden süz, demir kölün taksanımıya bu bilgi öydümün ikizler bitinden ayın oluqtonluğa, ondan bilden durun kurduk, Lenin bolsadıgar, örügönde, ödümen dügen okurduk bilgi, üç çaska, dokun oğayga bargıdını gravıdı. Ondan bugün bilgi, bu musustur bir baltız günüger, Jomuduvar herkemdigar örügöy çağı belaktir, ütüdügen midigar geristahtar, bir onsılbıdın belediğir, ütüken tığa kahastodun örügü davacak kemmit, din belediğir, kentiyetler yapıdın bağıramın diyen, epitleri garda üyere kötü, bu kiyin tühülgemdigar ıngırıkta, ılıcıklığından, düğüt nehliyem kolpağıkta, kentiyere, kazakalamıdan emiye kinerge idistin eğatten, onunla 90 isteyen belaktar. Sultanlığı kahastodun ulu hademlerine kadildi ben, bana xottan kiriyeti kıttadığı kahastodun çağırmakkada, ona ulu selbe büyüt ağılıkka, morduk selbe yerden tüyüveren, kiriyeti kıtta, odan bu emeğe kahastodun saygıdın tuskuluğuru üçü, bağırdan asan sayıda denilinde, ulu suçuydu odan bilgi, keristler hopkoğun emeğe arayar bıstapkalı gördüğümü dihittiğimi, ondan billen durun kurduk, bu keristler gelmeyer, bu kinitten ana binaen gelenler, onu kıtta bu üst nehelek kinilerge bu hopkoğu uydur aykaldır tügenlerge kelbitlerge mahtanız tuskakpın. Bugün ben bollana ulahan toğumnaq takkan turabın, o kurduk otam bu ürdük ürüler hıga tuttarabın kömüllen bu завклад развития лосхытного жития Республики Саха-Якутия ден үрдік аты туттарабын Христина Захаровна Маякуноваға. Сағаш көмекетін ұрығын мастырды. Онда өзгі кедендер келеген туттарабын көмілді. Тылдаған Артур Захаров Милуята Кирестерин күндүмүн дойду. Кирестерин деген өрөгөйдүн долору Айткал Эржин вокальный ансамбль. Yeah.
Dağının yukarıdan çimeniyle istin emi bulunurlar.
Встречается Михаил Волошков. Күнгі иелерге арналар ол кестен иелері. Електеки климатындыра Юлдыз Усманова музыката ие. Көрсін Үрекімен вокальный ансамбль.
doksun kıstığının ölsün, ülebetiyene, öz sınırda soktuğuz kıtraklarından bilevi, silsil taptalar avatar, ehede, Vladimir Gavrilev. Filippov tılları, Valeri Platonov melodidiler, Hristiyanın dillerini ehine verektir. Sarıda yükü bile bulundurduğu kar yüküyle. Duranatçı Lidia Padayasana.
Olo, 90 repertuarında.
Александр Захаров, Билбин күнү күрөчүдө бүт болгон тогдугар экран катыгы. Аспыт бин сылыстатар Тарас кеме совхозга үлелербит салайбыт жөтүнө кабелерин ийеге темберлер. Бүтүө күнүнөн онтар улуһун олохтоактора республика билдер Киресте Апкос коллективное предприятие производственный кооператив Киресте патриотической тыакайсватын кооператива быйыл терилдибите 5 сыллах юбилея болар. Олақ гарахан долгунларыгар оғыстар баққа Киресте патриотической кооператива күн бүгінгаңы дөйләди олар оруттан бары үлет етерін кәметтер кәмігер қамнастан, үйіс бұрыған үлі биерен, үлелетен қамсатан, үрің үлгені, дәлетен үләди олар оруттан бейге Жогуска коракка олар Кирестақтан өтөрүттәк жон үйәрәбет, онна мәнде астына истебет. Мен бағарғам әті дөдден чағыл күрді үлеләбет, Киресте апқоғым, Кирестағын иннекетін дағаным аннық, тыға қайыстыбатын хайдығытығар, олақ сайдығытын күтті тәңі ұстан бара тұрарығар. Бағарғам әті нәхілияқпәр Кирестаққа, оны тағынан бүтін сұнтарға, ұнтар ұлығығар, бүтін республика білдер үләхет жонлардақ Кирестағын өссө тоғы үйіне хайда тұрарығар. Хидилері әтен тұран Жогуска кораттан Киресте Апкоска төрден чағыл күрділелі әбет, білеге дейді әбет, арауға шайдабыт, управляй шайдабыт, қағайыстываны директор дәбет, тыға қағайыстыватын тойгуна, республика тығатын қағайыстыватын ветерана Лаха Сергеевич Бойскап, бары гытыгар сұнтар ұлығын бары үләйт жону бар. Кирестен әлегін бары тұру, тыға қағайыстыватын сайды тыгар, тұрунан үләли тұрар, жонуға әрге тегар, орой айқал болды. Мен Николаев Кельмен Ильич, Саха Республикатын үтелақ ветеринарный бұраға, 1969 сыллаққа Саха Государственный университетін үйренен бүтерен ветврач дипломнақ түрәбіт дойдуар Кирестаққа үләлік әлбітім. Онтан бәтті ата отделение ветбұрағынан, Апкос главный ветбұрағынан, профсоюз председателінен отаja бәйім Апкос бар. Ити хыллар ұсталарығар ата үләлән қамсан тиен кәлдім. Манна хаңа хоққуға өрітардыға үгіз үләттер, специалисттер атаja эдер әрсемдерін бейерен күштерін уақтарын қарыставаққа үрдік тағары лақтық үләләвіттері хоққуға тұрғырды ұттары. Онан бұл бейін хыллақ үбілейінен бары бір үләләвіт таварыстар бұн, коллегалар бұн, специалисттері, үләхеттері барығытын отаja бұл өрігойдақ юбилейінен ититі істіңдік ғаддалибін олықытығар бары жолы орғыны өтіе дұрулыяны бағара қалауы. Бүтүө күнүнөн аспыт үйе берестибителлере үрбе берит үйе эдеритчата эгини саха ат сыр үс оржаннах саха сыр тыртымыта сөз сылла үргөйда үбүлейин дак күнүнөн
itidiş dinlik yağdalibin. Bir hopkos budur, bir oruyor mutur, kırır silip tuhağa taharı, diğerce doğsuz bir tütüllaka partiye kin komitetin olun yutağı, onunla kolun tuturdu dağı, bilelimleri uğraştıran lokka killeri yerinden, diğerce doğsuz bir tütüllaka, o çutağı kolgos bir Stalin adına kolgos bir şiddetiyle sadırınap Nikolay Vasiliyev, Parkom Sekreteri Uğukap Nikolay Dimitrievich, Vonna agronom Yegorov Ivan Kasikoynevich, bahalıklarının hokos birbirinin munyagar biharı ılınmıştara. Bu biharından hiyadeten kokunuga kumak vonna Gırka tağlatın hidderin hokos birisilatele Parkom Sekreteri Vonna agronom Mantan Brigadier Petrov Lukavalev, Nehilik Seviyetin birisidatele Stepanov Mikhail Vasilyev, onunla bir eder agronom kız Zoya Nestroyeva olanlar atından bu hiri kayda kanan bıhılan onururu bulanabıttara. İdi kurduk diğerce doğusu, bir hem doğusaltan hağalan huntar dağı sevkoş teknike, ümtüz tercihten üyüvedda kuyustak traktörler taksanlar ülelen diğerce doğusalpon bir hıllaka baştaki ürününü ılbıttıra. Bu bahane onoru kendine haydan burdugu hırtigar hırçak burduk torukta kulturaga ananan ağız süs settuan gektar ol tahıgar hölönkaga vonna hiler kananan opsaya hılayut tıhınca 200 gektar ığıllarıdı. İti kurdu holba hirutu haga tahariga nan hiddeten kokunuga vonna hiç mayar kolbu ikkitihanca 300 honca gektar hir onu hollu bu manna. Ondan keleste hokwas diğerce doğrusu settuğun iki hıllaka teriller ülelirge bihiyaga agronom Nikolay Petrov salakatından ülelen burdugu ünümsün ılığı borbuta o kurduk diğerce doğrusu ağıvan iki hıllaka gerçekten hübbek keli hübbüş dihentinir burduk ılırlan durar. İti kirbileri bilgin halgır Platonov Gorunye Goroviş'ten tehinin toput hanga üye hanga halayakçıta Egorov bulacı mehmeneviz eme bu bahana onu hutun aşkuzu üye hitiheylerin hanga üyeki hite hanga üyega koharga diyen erillahben. Тыһынча 971 сыл, кулун тутар. Тойбухой совхозтан арақсан керестәк совхоз териллер. Керестәк бөһүлеге совхоз кийин ухайбатынан болар. Саңа типовой проекта биохон мистеләк солнышка детсат ахыллар. Жаһлы эрге жеттен детсатка холбоһон, оҕону кабы сет тон местагадылы кеңир. Детсат жете кеңе, ыраха, үчүгейе жикти. Тыһынча 972 сылтан себиедиссейинен 30 сыл тухары үтүө суобастаахтык анал үөрэхтээх Петрова Ангелина Никандровна үлэлээбитэ. Иитээччилеринен Григория Мария Николаевна, Конобулова Марфа Христофоровна, Гольдерова Римма Семеновна, Павлова Екатерина Васильевна, Рослякова Людмила Дмитриевна, музыкант Захаров Артур Николаевич, поварынан Людмила Дмитриевна Ордахова, кырдьаҕа сүлэһиттэр Михайлова Варвара Семеновна, Ксения Алексеевна Николаева, Мария Ивановна Намылова, Марфа Гаврилевна Семенова, иитээччилери кытта теңке түндэри күнүстери үлэлиллэрэ.
Шашков. Меладзе репертуардан красиво леделенный эһиэхэ бүгүн киэхэ Белекуна.
Николай Савинов. Иван Тугулев кыргызды тыллара гран кыргырян музыката сахам силе баракса баягыл болду султан турдун сынатын бедерена Афанасий Евсеев. Николай Савинов, президент. Тоғыздан билигин эймогун тоғдуганы альбинелик келебатыларыгар егор юсурет музыкатыгар отчова. Сыянага өрнөтүмен вокальный ансамбль. Allah
Степан Тадаскинов тылдара Аркадий Алексеевич Лунета мин отугутитель. Тылдыр нахада чугырына Юркун Максимов. Баягына болду Афанасий Евсеев. Анатолий Николаев.
Алексей Милунета, Катынна, Элклыр, Василий Васильевич. Bağlarda seni
Нурул Суруячта Наталья Михайлова саятыларга сахам сире.
Анатолий Николаев.